Apo! Apo! Ma'am Jona! Ma'am! Ma'am, rumor ka ta! Ma'am, rumor ka ta, ma'am! May receipt mo ti parcel mo! Apo! Ma'am Jona! Sino man daytan aya? Apo! Apay! Ay! Ma'am, rumor ka ta tayo receipt mo dati parcel mo na ay apo! Nabanbanog ka nga gupo pa dito nga baboy ay! Sika man ay! Ay naapo! Ampay tanda ka man! Ampay tanda man di baboy yun! Ay naapo, ma'am! Haan ka nga agin didi amaw! Ta-order mo dito Ma'am Jona! Umay mo i-receive, ma'am! Dati parcel mo! Ay naapo sir! Awan ti order ko nga baboy sir! Ay naapaw, uray i-check mo di yan ti app nga nag-order ma'am. Ay naapaw, Ma'am Jona. Di ba po nagkanyam nga tila order online? Ay naapaw, apay di ka pa'y naumaya. Uno na, nag-order ka tinwang, nag-order ka ti baka. Tapos tatapa ti baboy, ay naapaw, order ti online. Ay ma'am, madi ka makagatang niya, ti baboy, di takaruba siya. Takasapulan pa yung i-order mo iti online pati baboy. Ay naapo, Ma'am Jona. Kung naklagarod ka niya, mon. Haan nga tila order iti online. Ay naapaw. Dimla mo tirigat bimot nga. Agi deliver kadag iti parcel yaw. Agure ka man sir! Ang ka mga umanungot dita awan ti order ko nga baboy sir! Ay naapo baka tiltila ng pidpidutam ti baboy dita ta ano makalako ka lang! Ay na, apo ma'am. Talaga nga awan ti in-order ko nga kasta! Pigi bang ti in-order ko sir! Ay na, apo day taman di kong gunagong guys. I-check mo di genti app nga nag-order ma'am. Ay naapaw, apay bagtita nga may deliver iti baboy dito balayaw. Nakarigrigat nga gaman dati nga baboy nga i-deliver ka. Ay naapaw. Awan ti in-order ko sir! Anya nga awan ma'am. I-check mo. Ta talaga si Kati nag-order dito. Gure Ay na naapaw. Tampay mama niya ti planaw. Agpatader ka iti so dito'y balayaw. Agpatader ka iti farm dito'y balayaw. O anya. Ala sir! Isugayam nga Ay talaga! naapo, Ma'am Jona. Nataman di kong gunagong kahit apaw nakasursuro kayo lang gamin nga ag cellphone. Pindot kayon nga pindot nga diyo basbasain dagiti check out yaw. Nakakita ka lang siguro di picture ti baboy. In check out mo. Ay, receive mo dati parcel mo. Or 5 day town. Ala sir! Awan mo ti 4-5 ko tatawan pulpulos kwarkwartak sir mabalin nga cancel mo latan sir! Dita ka man ti cancelin ma'am. Nagrigat ko ngayon upo dito nga baboy nga may deliver kanyam tas ipakan sa tayo nga mabalin. I-receive mo dati parcel mo.